Gutire ngwani ya thirikari na kanitha kana kanitha na thirikari. Ke important ni kanitha etikire kwira andu anayo ni atukosoa kuri maundu matekite ico etikire anayo kwira andu maundu mamekitwe nigetha nginya mwingi wone ati uti undu utegwikwa no cio ingi ugekwa. Kira turauria ni thirikari yero maundu igacenjia toguti mundu 100%. Wakati kanisa inatoa wito ama ushauri kwa serikali kwa njia yote ile, ni vizuri pia serikali kuchukua ina positive way ili kuona ya kwamba sisi sote serikali na kanisa tunasaidiana kuweza kuinua maisha ya mwananchi wa Kenya.